سلام تخطات نايس channel كم يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنان بحقناني ولو ممكن وتروا قداسن وانا ونتحسوا تاتيزنا لكم متسينا لنا سام مودا تامسانا كتصنحوا بخبر نقدم لايك مقبار شير مقبار دما اي ترسعوا نبل هايلو مارستي ازيا قداسن وانا وني كخون مجمريا بزي زلو كنتات نجمر what's going on ناي بحق زقرم حبريتاك بكم يا بزيا let's go. Waters, the regime also joining Hezbollah, both firing simultaneously toward Israel. Our chief foreign correspondent Trey Yates joins us from Israel with more. Trey. Yeah, hey, Brian, good morning. Two tankers off the coast of Iraq in the Persian Gulf were hit by the Iranians overnight. Some dramatic video showing these tankers on fire as the crews were reportedly evacuated with one person killed. This is taking place as the Iranians are using what's left of their navy to try and target vessels in the Persian Gulf and put pressure as this war continues. We know that CENTCOM is going after many of the vessels that انت اسكيب لولو امريكا ابزا فيديو زيا بحق زقرم بزح كريكم دونالد ترامب نقوم شتن ناي ايران حيل بحري فيه حيل اير ناتو مداخيمه وتهدرا قلصم ناتو ب8 ميتاوي طفي يبلالو انت راخا بزخدو كقاصلوم يوعللو دارغا مبزحتهم بيزات ناتهم تقاصيل خبك حج دما نام مراخب بفلاي دما تانكرس ابيراق زنبر ناتهم ناي نداد كامباني زنبر تقاصيلو ቤት ጽሕፈታት ናይቲ መንግስቲ ቃጻላሉ ሕጂ ድማ ታንከር ናቶም ተቃጺሉ ስለዚ እታ ቪድዮ ኣብ ፎክሲ ኣብቲ ኮሜንት ሴክሽን ይረ ነይረ ዋ ተዳኺቡ ደይበልኩም ናን ካበይ ድመፁ ዳ የቃጽሉኹም ኣለዉ እናበሉ ኣብ ዘይትወፅሉ ሰልሚ ኣቲኹም ከም ዘለኹ ተረዲና ኣሎ እናበልዮም ፅሕፍሎም እንታይ ማለት እዩ እንደ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ከምዚ ሰዓራ ከም ዝተወደየ ኩሉ ነገር ስዒርና ኢና ተዓዊትና ኢና እዩ ዝብል ዘሎ تعويتنا نبتا شنو يبلو سودانيان أبي زل عوتي زي جينا كمجنونو خامي بالولو كمجنونو خا دحن مركب مقصال ناي وقم هاس كوينا ناي سيفيل اللي خاطب ليركم أمريكا قدايد وتصل كسمعكم يبقى حدا تزول زقات ممزل سعرت بس نجمر. Breaking news now regarding the situation in Iran. We're hearing from the US military saying that an aircraft has gone missing over western Iraq. The US military saying it's aware of a loss of a refueling aircraft in friendly airspace. Just a bit more here from US Central Command saying 2 aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq. The second landed safely. Mark Stone, our US correspondent, is in Washington for us. Mark, what more are you hearing? انتايس كيف لو I think مبل كندي بتحنا لنا مسلكم هذا 5 6 7 نفرت بتحنا لنا امريكا اب كويت 3 نفرتي F-15 زبهلا وديقن فريندلي اير سبيس اب تريننج مستقاطمن بلشت اير ديفنس ناي كويت بجيجاب زهرمن كل زحصوتيو ايران يتزبطن زلا إيران مشارق تانيهم زبطون زلو تسعيرنا نخيبلو كسع كندي نجر كشفافوني فتنو زلو تبيدي دما بتناتهم دراماي تواسي زواسا زلو أبزنز حلفا 14 ساعة دما حنت عباي مركب I don't know feeling aircraft يبلو ندادي نتن جيتات أب سماي كلو ندادي تملالن شدشت كروز نبرا وشتا في آية تباهي كم استهرمت فلوتيو كم زودغات فلوتي كن كقلت إدلين أب فريندلي إير سبيس مالت إيران هرمتان نخبلو زبلوز اللوي تاليت دما تحريمة مثلا نساقن وريدا الله يبلو سلازي إزي بناي إيران عقم زقات مزلويو نزي يسعر لنا كيبلو زبلوز اللوي باي ذا واي كندين أمريكا وتهدرات ميتوم يبلونا نيرو شدشت ميتوم يلا حسين دونالد ترامب اتقطر كن كالي سنه لغاس معاكم ايه دونالد ترامب is in deep trouble بحسوت كوس از غليد مسلو زلو نغزيو كتحس تخليها نغزيو كتتالل تخليها the truth will come out حكي زليلو بعل خماتي غزي تراهبو سلازي ابزن ريو زلنا حنت عباي نفاريد دما تجي تاري مالا امريكا وريدوا زلو ناي كسارا ناي غنزب نبيني كريكمي درجع عبا زاربا رسوين الحج انتي خدتي كالكوليشن نفسه كف مع حلفت لدونالد ترامب big trouble لدونالد ترامب لمنجست امريكان عبس اقامي أرتن قدامات 48 ساعة تزوج نيرو عود بعود كوين موت نيرو فرحتنا إيران قتيل يمي وتضرب وهاريمي حنت دماي كسركم قبل مخاله طبعا ده حرقن بوي نفسه كف معالت زوسغت متنو لأمريكا سعرتن وردتن نعبي خيد أمريكا كارت قدم زجبرون لعل خجبري كلهم تحت ذي كوين
ስለዚ እቲ ኩናት ክነውሕ ከሎ ንኢራን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዓወት ይደምፃሎም ዘሎ by the way ናይ ሓድሽ መራሕና ኢራን መጠንቀቅታ ውፅኡ ኣሎ እሱን ክንሪኦ ኢና Well, you pretty much said it there, Jonathan. We've got a little bit more detail that is just coming in from Tampa, which is the headquarters of Central Command, Tampa, Florida. And they are saying at this stage that this was not due to hostile fire or friendly fire. 2 aircraft involved. One is a KC-135. That is a large refueling aircraft. It looks to non-experts like a civilian plane, effectively. It's a Boeing jet, very, very large. Probably has a crew of around about 6 people, including the pilot and co-pilot. That is the aircraft that is missing. The other aircraft, they haven't said what it is, but that landed safely, we're told, in western Iraq. It's probable that that second aircraft was a fighter jet that was being refueled by the plane that is now missing. So not, we're told, as a result of hostile. ስለዚ ሚሲንግ ትበሃል ዘላ ተሃሪባ ጠፊዓ ወዲቓ መይቶም ከይበሃል ዝፍጠር ዘሎ ምክንያት እዩ እዚ ነታ ጀት እታ ናይ ነዳዲ ዝፀዓነት ዓባይ ነፋሪት ማለት እዩ ነዳዲ ኣብ ሰማይ ከላ ክትመልኣላ ከላ ነታ ነዳዲ ዝነበራ ሃሪሞማ ኣሎ መስለን ጠፊኣ ኣላ ይበሃልን እንታይ ማለት እዩ ጠፊኣ ኣላ ከመይ ማለት እዩ ጠፊኣ ኤልየንስ መፅኦም ሰሪቆማ ተሳዒርና ከይትብሉ ትብሉ ዘረባ እንዲሁ ፅቡቅ ጌር በርሂልና እኮ እዩ ትሽጣራ እኮ ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎ ይሕጂ ኢራን ሃሪማቶም ስለ ዘላ ካብ ኢራን ምህዳም ይድሓን አልጀዚራ ድማ ካል ዜና ወሲቖምሎም ኣለዉ wounded in a drone attack. The French military says 6 of its soldiers have been wounded in a drone attack. That attack happened in the northern region of Erbil. The French troops were taking part in counterterrorism training. And in a separate development, U.S. Central Command says one of its refueling aircrafts has gone down in western Iraq. For more on this, let's go to Asad Beg, who is live for us in Erbil in بملو زي قداي زي أبيراغ زقاتم زلوي تن مراقب زكاة على زنبرة كالو كوينو زي عندما أبكالا قات عمدما أبزي أربل ذبحال ناي سمين ناي إيراق كل داويان بو كويناتون كجمري أبزي بحالو زنبرة دارق عبدوم ناي إيران مالتي زي بدرون متقعت شدش تو تهدرات ناي فرنسا كم زقصلوني بحالو قبل علتا تنتفين دلوا زي بحالو northern Iraq. Asad, what can you tell us? انتهينا نرزل نابزي ناي بحكي زقرم كنتاتي ونسمع يسكن Some very fast-moving events now. So what I can tell you is, we understand that there were 2 drones targeting this base in a place called Mahmoura, which is about 60 kilometers southwest of where I am now here in Erbil, in the Kurdish region of northern Iraq. Now that joint Peshmerga French base, we understand 6 French soldiers have been injured, and we understand that they've been taken to medical facilities nearby. Now we also understand that it is some factions, Iraqi factions aligned to Iran that may have launched those drones. እጂ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ጉጅለ ኣለዉ ምናልባት እቶም ምስ ኢራን ርክብ ዘለዎም ዕጡቃት ጉጅለ ሓሪሞማ ክኾኑ ክእሉ እዮም ዝብል ግምት እዩ ናው ኢራን እያ ዘቢጣትኩም ዘላ ኮለላይ ትበሉ maybe ንኢራን መሻርክታት ሓሪሞምካ ንኢራን ክሬዲት ንኸይወሃብ እዩ ኩሉ ኢራን ክሳዕ ክንደይ ተድመዓሎም ከም ዘላ by the way እንታይ ንሰማዕ ኣለና መብዛሕትኡ ግዜ ኩናት ናይ ሃገራት ክካየድ ከሎ ሳተላይት ኢሜጅስ ዝበሃል ኣሎ ካምፓኒታት ኣለዋ ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ ዝህባ መብዛሕትኦም ጋዜጠኛታት CNN BBC ካልኦት ኩሎም ካብ ሳተላይት ኢሜጅስ እናበልዮም ነቲ ኩናት ናይ ፓኪስታን ምስ ንህንድ እንተኮይኑ ራሽያ ምስ ዩክሬን ክዋግኡ ከሎ ኩሉ ግዜ ብሳተላይት ኢሜጅስ እዮም ሪፖርት ዝገብርዎ እዘን ካምፓኒታት ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ ዝህባ ክልተ ሰሙን ገይረን ኣለዋ ሓድሽ ኢሜጅ ካብ ዘይሂባ ስለምንታይ ኣሜሪካ ብዙሕ ስዕረት ኣጋጢምዋ ስለ ዘሎ እስራኤል እውን معت هاريم سلزلو تحقق خيوت أقرأت عربكم سلزي ساتلايتي مجلس تطويل الليلهم and this tells you everything already زت تطويل اللون دحري لهم كتودي له تجي كتر دوت خليقة أبكالك زي أبناء كالوت كوينات كم دليتو تساتلايتي مجلس جيروم ينبود زاربو هجكن دارقات أغلال لتطويل أبتن قدامت مع التدي قال أنا يرد حري تطوبي لهم سلمتاي بالزح كسارة هتقاتي مسلزلو أمريكا دتي كسارتات كساب زحب ووي كساب زعلي ووي كساب صرارغو ووي كساب جلز جبار كي تسدو تباهي لمالو لذي ناي بحكي زجرم مدرخي نازلنا يزبال زلو كل زي نبتو كينات نتو أم انتهي درجة كله يزو كينات زكمل سينا زغل ببحر هنرينا. The tempo may have dropped, but the fallout it continues to expand. Iran is hitting energy targets across the Gulf. Meanwhile, Israel and the US continue to strike Iranian military sites. We'll start with the Iranian attacks. 2 major facilities were hit overnight. First was a fuel tank in Bahrain. It is located northeast of the Bahraini capital, Manama.
The second was a fuel storage tank in Oman. Both sides triggered a massive fireball. መቸም ዳርጋቲ ዜና ናብ ናይ ኢራን እዩ ተቐይሩ ሕጂ ኢራን እያ እቲ ስፖትላይት ሰሪቓቶ ዘላ ኣሜሪካ ከምዚ ገይራ ዝነበረ ሕጂ ኢራን ዝገበረቶ ጥራይ ምዝርዛር ኮይኑ ዘሎ ስለምንታይ ኣሜሪካ ከምዛ ዝበልኳ ኣብቲ ቀዳሞት 48 ሰዓታት ኣሜሪካን እስራኤልን ክገብርዎ ዝኽእላ ገይረን እየን ስለዚ መሪሕነት ናይ ኢራን ቀቲለን ገለመለ በት እቲ ናይ መውደት ዕላማ ናቶም እንታይ ነይሩ ዕላማኦም ካርሚ ይከኣሉ ስለዚ ሕጂ ካብዚ ንናበይ እዩ እቲ ካብዚ ንኔው ዝቕፅል ንመን ይከብድ እንድሕር ኢሎምካ ንዶናልድ ትራምፕ ይከብድ listen massive cover-up in the United States government, multiple casualties hidden from the United States of America in that initial strike where multiple U.S. service members were killed. But before we even get to any of that, Donald Trump on the campaign trail yesterday declaring victory, one might even say mission accomplished in the war in Iran. Let's take a listen. Is that a great day? Well, it's only good if you win. You know, you can only do, and we've won. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ተዓዊተ ይብላ ኣሎ ተዓዊተ ቀልጢፍካ ተዓዊተ ይበሃልን ግን ተዓዊትና ኢና ንሕና ነቲ ኩናት ወዲና ኢና ይብላ ኣሎ እዚ ዝብል ዘሎ ድማ ብዙሕ ምስጢራት ሓቢኡኩም ዘሎ ብዙሕ ሓቅታት ካብ ህዝቢ ኣሜሪካ ሓቢኡኩም ዘሎን ካብ ህዝቢ ዓለም ኢራን ተደጋጋሚ ይነግርዎ ኣለዉ ብዙሓት ሰመይቶም ካለው ውዕሊ ሓዲሩ ተሓቂ ክወፅእ እዩ ክስሕና ኢኻ ይብልዎ ኣሎ በር ኢራን የውፅዎ ኣለዎ እዮም ተሓቂ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ስዒርና ኢና ተዓዊትና ኢና ተዓወቲና ንሕና ኢሉ ሰለብሬት ክገብር ጀሚሩ ኣሎ ነዚያ ዘረባ እዚያ እንታይ ኢሎማ ታሪክ ይድገም ኣሎ ኢሎም ታሪክ እዩ ዝድገም ዘሎ ልስን ኣብዚ how long that conflict would last. It could last, 6 days, 6 weeks. President Trump has all the latitude in the world to talk about how long it may or may not take, 4 weeks, 2 weeks, 6 weeks. Al-Qaeda terrorists. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ታሪክ እዩ ዝድገም ዘሎ ይብል ኣለዉ ኣብዚ ቅድሚት ትሪእዎ ፀናሕኩም ዶናልድ ራምስፌልድ ዝበሃል ነቲ ናይ ኢራቅ ኩናት ሚኒስትሪ ምክልኻል ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ እቲ ኩናት 5 መዓልቲ 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ ክወስድ ይኽእል ይኸውን ሜይቢ ልዕሊኡ ሓደ ሰሙን 2 ሰሙን ወስድ ክኸውን ይኽእል ይኸውን ኢልዎም ነይሩ ን10ታት ዓመታት ካብ ወሲዱ ኣብዚ ኸ ክሳብ ሕጂ እውን ኣይተወድአን ኣነ ኣሜሪካ ሰራዊት ኣብ ኢራቅ ኣሎ ክሳብ ሕጂ እዚ ድማ እዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ድማ ፒት ሄግስ ዝበሃል ድማ እቲ ኩናት 5 መዓልቲ 8 መዓልቲ ሰሙን 2 ሰሙን ክወስድ ይኽእል ይኸውን ግን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኢዱ እዩ ዘሎ ይብላ ኣሎ the same ተመሳሳሊ ሓሶትን ምድንጋርን ኢና ንርኢ ዘለና ዝደጋገም ታሪክ ሓድሽ ዝበሃል ነገር የለን ስምዕዎም ክድገም እዩ ሓደ ኣብ ኢራቅ እዩ ሕጂ ድማ ኣብ ኢራን ጎረባብቲ ሃገራት እየን 6 weeks, Al-Qaeda terrorists inside Iraq. They are the world's #1 state sponsor of terror. ጆርጅ ቡሽ ነይሩ መራሒ ሽዑ እቲ ኩናት ንሓደ ዕላማ እዩ ነይሩ ናይ ኢራቅ ኩናት ንነተንያሁ እዩ ነይሩ ናይ ኢራን ኩናት ድማ ንነተንያሁ እዩ ንክልቲኡ ኩናት ዘበገሶን ዝመርሖን ንሱ እዩ ነይሩ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ቤንያሚን ነተንያሁ ንድሌታቱ ዝተገበረ እዩ ነይሩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንግብረ ሽበራ ንምጥፋእ ዝገበርዎ ኩናት እዩ ይብላ ኣሎ ጆርጅ ደብልዩ ቡሽ ሽዑ ሕጂ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ንግብረ ሽበራ ንምስዓር ይብላ ኣሎ the same playbook ኣይቀየርኒ ሓደ ዓይነት ሓበሬታ ሓደ ዓይነት ዘረባ ሓደ ዓይነት ምክንያት We know they have weapons of mass destruction. We know they have active programs. Iran cannot have a nuclear weapon if they try to rebuild a nuclear weapon. In fact, we've seen evidence that they have tried to do weapon of mass destruction in terms of weapon WMD ብሎ ማለት እዩ WMD ብሎ ንዓለም ክዕኑ ዝኽእሉ ኣፅዋር ኣለዋ ኢሎም እዮም ንኢራቅ ሃሪሞማ ሓርግና የብልና ኣይፀንሐን የለም እጂ ድማ ንኢራን ኒኩለራ ንምጥምሳስን ንኸይተማዕብልን እዩ ደሴም ሓሶት ተመሳሳሊ በቃ ተመሳሳሊ ፅንፅዋይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምስሎም ቀይሮም ይመፁ መልክዖም ቀይሮም ይመፁ it's the same story again and again ናይ ብሓቂ ዘሕዝንን ዘተሓሳስብን እዮም ይብሉ ኣለዉ ግን it is what it is ዝድገም ዘረባ መሰልቸው ዘረባ እዩ ግን ከምዚያ ጌርካ ድማ ሃገራት ትበታትን ሃገራት ትዕኑ and at the end of the day ከምዛ ንሪኣ ዘለና ያታ ስቶሪ ሓንቲ ክበኩም ስለ ዘለኹ ከምዚያ ገይሮም ነታ ኩናት ይኣትዎ ኣለዉ ሕቶ ግን ኣብዚ ንመለስ ተዓዊተ ዶ ይብልፀን እዩ well ስምዑ ሕጂ But they gave me a list of names that you're sir, Iran, sir, and they gave me like 20 names. And I'm like, let's put A2 up there on the screen. This just came out yesterday. The Iranian drone attack in Kuwait that killed U.S. service members in the early hours of the war was more severe than previously known. Dozens suffering injury that included brain trauma, shrapnel trauma. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ተባሂሉ ኣሎ ኣብ ካብ CBS ዝበሃል ዝወፀ ማለት እዩ ናይ ኢራን መጥቃዕቲ
ኣብ ኩዌት ኣብቲ ቤዝ ናይ ኩዌት ዘጋጠመ ክሳብ ሽዑ ድማ ከባቢ the killed US service members ከም ዝሞቱ ዝተነግረ in the early hours of the war with Iran was more severe than previously known. ካብቲ ዝሓበሩና ንላዕሊ ከቢድ መጥቃዕቲ ነይሩ with dozens suffering injuries that include brain trauma. ስለዚ ልዕሊ 12 ዝኾኑ ደርዘን ዝኾኑ ከቢድ ዝኾነ ናይ ኣእምሮ ትራውማ ኣጋጢሞም ኣሎ ካብኣቶም እውን ክሞቱ ዝኽእሉ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ከቢድ ዝኾነ ማሕሰይቲ ዝወረዶም ከም ዘሎ more than 30 remained in hospitals with battle injuries ልዕሊ 30 ኣብ ሆስፒታላታት እዮም ከም ዘሎ one at Brooke Army Medical Center ኣብ ሓደ ማለት እዩ in San Antonio 12 at ኣብ ዝተፈላለዩ ሕክምናታት ካልኦት 15 ኣብ ላንድስቱል ኣብ ጀርመን ማለት እዩ of those about 20 arrived in C-17 military transport aircraft at Landstuhl and Tuesday with injuries that military designated as urgent and requiring evacuation ከቢድ እስራ ካብቶም ኣብ ጀርመን ዝመፁ ከቢድ ዝኾነ መጉዛዕቲ ዝጎረዶም ከም ዝኾነ more than 100 medical personnel were sent to Landstuhl to assist ልዕሊ ናይ ሜዲካል ሓገዝቲ ናብቲ ቦታት ከም ዝተሰደዱ ይትንገር ዘሎ ስለዚ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከም ዝነበረ ንሳቶም ንእሽተይ መጥቃዕቲ ከም ዝወረዶም ገይሮም እዮም ኣናሃይሶም ክነግርዎ ፈቲኖም እዚ ግን ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ወሪድዎም ከም ዝነበረን እዚ ድማ ቢግ ካቨር ኣፕ ሽፈን ዝተገበረሉ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘሎ እቲ ክሕበር ከሎ እንታይ ኢሎም ነይሮም ኣዘፍና ማርች ዕለት ሓደ ዕለት 18 ኩናት ጀሚሮም ዕለት ሓደ ከም ዝነገሩ 3 US service members have been killed in action and 5 are seriously wounded as part of Operation Epic Fury. Several other sustained minor sharp nail injuries and concussions. ስለዚ ንእሽተይ ካልኦት ብዙሓት ድማ ንእሽተይ መቁሰልቲ ከም ዝወረዶም ነጊሮም ነይሮም and are in a process of being returned to duty. Major combat operation continues and our response effort is ongoing. The situation is fluid, so out of respect for the families, we will withhold additional information. ስለዚ እቲ ዝሃብዎ ሓበሬታ ዓብዪ መደናገር ሓበሬታ ከም ዝነበረ እቲ ግደ ሓቂ ብዙሓት ሰባት ተጎዲኦሞም ብዙሓት ሰባት ታሪሞሞም ከም ዝነበሩ እዩ ሕጂ ድማ ብርቱዕ ዝኾነ blow back ክበሃል You can see the injuries that he sustained. Let's take a listen. I remember turning my head to the left and I seen the nose of that drone pop through. And as soon as it did, I knew what it was. It was either a missile or a drone. So I turned to my right and that's when it blew up and just... ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ሓደ ካብቶም ካብቲ መጥቃዕቲ ዝደሓነ እዩ ካብቲ መጥቃዕቲ ዝደሓነ እዩ እዚ ስለዚ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከም ዝነበረን ናይ ብሓቂ ኣብ ዘይደልይዎ ኩናት ድማ እዩ Precious life is short. You never know when you're going to be put in a situation like we were in. Wow. It's tragic. Sergeant Hicks, I mean, you could see the injuries to his face, to his hand. He's lucky to survive. But there's so many of his other, comrades who are now literally, languishing in hospitals. And they lied to us. They lied to us completely. Also, we should note, I think at least 5 were killed in this attack. We don't know the exact number, but don't forget about the other recent service members who we've learned about who were killed in attacks on Saudi Arabia. What's the wounded number there? What's the wounded number for all the bases that we're about to show people, which have been attacked? Some 17 different bases or sites from the United States military, where we've had untold billions of damage, but more importantly, wounded service members. We have no idea the number of casualties. We know that the current number is somewhere around 150. That was just a couple of days ago. But you can see ከም ትሪእዎ ዘለኹም ልዕሊ 17 ይብላ ኣሎ ግን ክሳብ 27 ቤዛት ናይ ኣሜሪካ ተሃሪሙ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ካብዞም ኩሎም ቤዛት እዚኣቶም ሰራዊት ኣይነበሩን ዝኾነ ይተሃረመን ክብሉካ ከለዉ it's very difficult to believe ወላቲ ዝወረዶም ብሳተላይት ኢሜጅስ ኣብ ገለገለ ዘውፅዎ እቲ ዝወረደ ምጥቃዕትን እቲ ዝወረደ ምድምሳስ ናይቲ ቤዛት ክትሪኦ ከለኻ ወታደራት ዝኾነ የጋጠሞምን ክትብል ኣዝዩ ከቢድ እዩ ስለዚ ብዙሓት ወታደራት መይቶም ክህሉ ከም ዝኽእሉን ኣዝዮም ብዙሓት ድማ ቆሲሎም ክህሉ ከም ዝኽእሉን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነዚ ሓበሬታ እዚ ካብ ህዝቢ ኣሜሪካ ሓቢእዎ ከም ዘሎን ግን ነዊሕ ክሓብኦ ከም ዘይክእልን ተኣኪቡ ክመፆ ምዃኑን ከቢድ ዝኾነ ፅፍዒት ከጋጥሞ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ መጠን ደንጉ ድመፀ ድማ መጠኑ እዩ እቲ ዳሜጅ ይብልዎ ኣሎ ምክንያቱ ሚድ ተርምስ እናቐረበ ይኸይድ ስለ ዘሎ መጠን ደንጉ ዝመፀ መጠኑ ነቲ ምርጫ ኣዝዩ ፅልዋ ክህልዎ ከቢድ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ደገ መፅኡ ክፍክር ከሎ ይዕወት ከም ዘሎ እዩ ብድሕሪ መጋረጃ ግን ንኢራን ምልማን ክልምን ሓያል ግዜ ገይሩ ዘሎ
يسعر دي دولي أي سعرن بغلت من قد كنرينا كالب وردتنا تسلزي ودا معات وردت كريكم يا بزا فيديو زيا بس تحن نقرا من قدنا وكرو كان كسعنا سلزغل التكوينات ساعة كندك سارات يمسألهم كله كلتا فيديو كريكم بزي عم نجمر ولا تم فتوتيوم كتعرات أرجميرهم لمس relentlessly bombarding Iran, hitting 5,500 Iranian targets since the war broke out. They had thousands of missiles, 8,000 missiles. We got many of them before they got to launch. They have drones all over the place. We got many now. We're knocking out the drone plants, as you know. They started talking about mines, so we hit 28 mine ships as of this moment. But Trump's intent. كم تريو زلهم بزح عوتاتي قناصفكم زلو بعفو بزح كزارب زفت زلو أباي تاجنكم أي كونن زخيد زلو متأن بزح سزاربه متأنو دما زأمننا وحدي قيد الله مهنياتهم نسوز زاربون أباي تزلو كنتاتنا نبين سلو زغوني كالاي كندي وتهدرات كثير كندي جلابة عنيخا كندي جزاو تابيران عنيخا يكونن تكوينات السو أمريكا هم خبرة عام هم زلهم ما نمزت تراتر يلن everyone knows كل سبي فلتيو أمريكا قطع هم تخل ناي معناه فلوي كلتن تمكرن كم زلوا يفلتيو نتكوينات كسعرة تخليو تعدو العماخة سرعة تكيري خاتخة how far are you كنا من تايت عوات هلا خانت العماخة نخد هرميو إيران كي نزو كوينات زي كي ودقت نختار في العماخة ما نومي عوات هلو نابو كنرينا تسأقام دونالد ترامب أبت real question أبت real أبت قند العماخة نتكوينات يسعر من الله. This military action comes at a cost. The Pentagon estimates that the first 6 days of the war have already cost the US $11.3 billion. Despite this massive outlay, Iran is still fighting back for a fraction of the cost. They're using drones in the air and the sea. They're cheap and easy to build, and they explode when they hit their targets. And while they can be taken out, they're 10 times more expensive to stop than they are to make. That gives Iran an advantage. Time. The longer the war goes on, the more their opponents have to spend. Exactly. Sometimes بلوزلهم إذا كوينات زي asymmetric ولا كو أمريكان إسرائيل مس إيران جي إيران مساعتهم زودادر عقم تزي بلا بوت هدرا عقمي نتزل وعقم جد ناي بحق أمريكان إسرائيل حمام رأسي ويكا حجوكا كحمام رأسي ناب حمام لبي كسجر قريب اللي يمزول زلو يس التكوينات إيران بعزي حصر حتى عبنا تابزي مسحقيت كوينا زلا عبنا تكريكمي التكوينات ساعة كندي بحصر حدا قاقين وام كم زلو look at this زتري وزلهم حانت ميسايل ناي إيران تمت سلزلا نعم نمكلخال زخيد زلو صار ميسايليو اير ديفنس سيستم اب اسرائيل تقبري I don't know ابي كم زخونه قد حن رايوا yeah I think when Iran مثلا ابي عدي I don't know whatever تي واقت رايوا اجي زي 4 تتوكس زلو اير ديفنس ميسايل ناي إيران كما يقروا حلفا من 4 هذا حجمت ميسايل رايو الذي زين 4 تراهم 4 نفس وكفن كم تري ودلهم 4 ميسايل تتوكسلو نفس وكفو 4 مليون يواقو سلازي 4 مليون 8 مليون 10 مليون 16 مليون 16 مليون تتوكسلو ات ميسايل ايران كن يواقو 17 ناي 17 تتوكس 17 زواقو ميسايل نختكلاغل 16 مليون توكسو مالو ناو 16 مليون توكسكا الا ما كنت حرام كونكو ولا كسارة انتغوني جن اتيس انت بحدة تكسارة بايتا خقاطم زغلة الحين كالغا لو كدنا ريوزيج then ات ميسايلنا ايران كمتسي مساشد ششح كسيرا مالو now let's go to action مسينا ايران ريو قداما يسحيتوه كالا يسحيتوه سالسا يسحيتوه and رابع دما ثلاثة اوريدي تبالي انا لو 10 مليون تبالي انا لو 27 كانت ميسايل واقوف رغمالو and then رابع دما كسحتيو فزي 4 سحيتنا oh boy and then اتيو بوم مي بالمالتي سلازي مالتي 10 مليون كفيلكا nothing 16 مليون كفيلكا ولا حنتا يترفكان اتناي $17 ميسايلنا ايرانجن الامو افسماي 16 مليون كسيركا مري دما زغير وانو تزخسركا سلازي اتكوينات كساع كندي كبيت كمزلو بزي خاطريو كنزي لي دما ولا كا اير ديفنس سيستم ناتهم تلوهم مع تكنولوجي تلوهم اب اسرائيل حجي ولا تناي حزب الله كات جمير زلو يمزول زلو ناي حزب الله روكيتات انتاي كم زغونه اير ديفنس سيستم ناتهم ولا ناي حزب الله اتيو اوشت اسرائيل زهرم زلو تي شورت رينج ميسايلز ناتهم ስለዚህ እቲ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎ that's why ድማ ቁራጽ ናይ ተኽሲ ገለ ነገር ንክግበር ናይቲ ኩናት ብድሕሪ መጋረጃ መበል ክንደይ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ እውን
نيران حتيتهم زلي زنقر زلو that's why اتكوينات كبيد يزبال زلو كبيد سلو زخونه دما إيران كوتر ويا معناته اتي مومنتم اتكسارا نسوم دسعو زلو ني أمريكا أزي كبيد سلو زخونه كجت فوايد اليوم لذي كم زي سلو زخون زلو اتكوينات أمريكاين أو يازقبر زلو ناو تمليسنا بتنزار بلس أنا هنا نغيد كدميو أبزي تي كوينات كمي غيد كم زلو نتكوينات دفلتو كزاربو خلو كنرلنا سكابزي نقتل نو كم زي لو خلو كالي تزار بعد ما متي الله This new Supreme Leader issuing his first public statement. It was a written message that was read by an Iranian state TV news anchor. Trey Yates, let me hand it over to you while I cough. Can you tell us what exactly happened? What did he say? Yeah, Dana, good morning. We're just getting this in right now. On Iranian state media, a presenter read a new statement from Iran's new supreme leader, Mojtaba Khamenei, and Reuters is reporting a few highlights from those remarks, saying that the supreme leader said in the statement, "We believe in friendship with neighbors and only target the bases, and we will inevitably continue." That is not true. We know that many Gulf countries have had their residential and حجنت هاي بلالوتي حدش سبريم ليدر ملغتي أما حلالي فكم زلو يتنقر زلو مزقور بابتي بسلام كنبرون بحزنات كقبرو 5 دليون نايتون كلهم زتقتلوا بفلاي نايتن 260 قلعو استقتلا دمجن حنا خنفدينا يلو حتر بيلو حنا خنفدينا حنا ناس كنفدينا حنا نايتون سماتات كنفدينا كابو علي فدما برقت أبو تقتيل له سبيت تقتيل له ودو تقتيل له عندن درار سميني أدرس تقتيلهم زلو ناتهم حين دمهم نبلاش كون كم زي كونه تزاري بالله لذي زمالت تي كوينات خبت كم زغل متن بيتا قدامي تي ملقتناتو يا سلاينا دما بستخالنا من قد كنك على كن سعرينينا يزبل زلو زيتي برقت إسرائيل نعنق قتلوا أمريكا نعنق قتلوا كل ذكاء لهم كبريم أبيكم زلوا سلدي فلتم. Civilian infrastructure attack. Now, Iran's new supreme leader in this statement goes on to say all U.S. bases should immediately be closed in the region, and those bases will be attacked. He also says in the statement again that was presented on state media. He does not appear in the statement that he calls on unity among the people of Iran and participation in Quds Day. Now, Quds is the Arabic word for Jerusalem, and this day normally falls on the last Friday of Ramadan. And so, if my math is correct here, that would be March 20th of this year, the last Friday of Ramadan, when traditionally we have seen Iranian proxies like Hamas and Hezbollah launch attacks and also large demonstrations in the region. And so this بحفشا كم تريو زلهم بزح تنتانات يقولوا له تزرباناتو نسو حزب إيران حد نوتو كحيل قالسو كحيل مخاتيو كحيل حتى تزلو تي انتايم زولو زلو نصلاتو كحرم كم زفتن زلو نزن هجرات عرب دما نقربابتو تحرم سلازلا إيران جبنيا كل يوم زفتنو بزعبا جبن مورالن I think أمريكا كم روز قولوا كم زي لفلوتيو كالاي دما ديبيت سلامتاي زن هجرات عرب يهرمالو زبلون عرب علمكم لسوا جميرمالو أمريكا روسيا أب مكسيكو بيز جيرا كمكسيكو وتحضر بيز جيرا خوختو هاكان تجميران تايتكبر أمريكا لمكسيكو أكثر تزي عند حري عبقرب عبتخاخين كاتس لا يخاو كفيلو سلة عمر بباتون ساتلايت ناتون راداراتون أو أواديدون تلقينو لا يقدرني خاخت هرمو. This is a very simple logic. تزي اتزاقات مزلو كنتات كم نبوري زرازلو and yeah إيران ما كساب حجي مجمريات تقدمت النعانيرة أمريكا وين دان تايب له بزعبا زلو كنتات نابي قصي خدم زقو دايزي اسكزي اسمعوها. border, an area where there were Israeli ground troops just a few months ago. And so this is and launch more Beirut in the hours ahead. As the Israelis say today, they do something. They can't be everywhere. I'm talking about the Israelis. Meanwhile, Trey, stay with us because I just want to give everyone at home a sense of who this paramilitary security force is. Dressed in plain clothes, oftentimes on motorcycle. They're called the Bashis. And this paramilitary group has headquarters, we think, roughly based here. The red marks are the places that we've actually attacked. انتايس كخبل جميرة مالو نبي حكم دي عقل صبت غير لهم زلو أتي رجيم تشنج أب أمريكا حسيبهم أمريكان إسرائيل حسيبهم مزنبرو بحزب إيران كيروم يوم كساتوا حسيبهم نيرهم مالت نساتهم تدبدابن قالن المزقبرو أتحزب تنسيو تواجين تسرعات كسعر لهم يوم دليم نيرهم أتساقم حزب إيران متنسابي ترى ديكونس أبغون من قصة تطوق جميرة أتي كقامز دل تقامون له أتوقع قامز دل فرهيل له ما هنياتو كندزع إن وتوريد كانت اللي خبط هجر ودو ما يتزلو سدرو ما يتمزلو جزء عن يزلو قلم العن يزلو إيران أو كماها نتيجة على أمريكا لما أمنا دسألو أمريكا ختمت نزخول تتفزلان ختمت حق سلها كل كما كاي غلي سلذي أنت وايراناوي
ጥዑይ ርእሱ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ደገወፅ ይኽቃወ ምክንያቱ መብዛሕትኦም ወታደራትና ኣሜሪካ ዝምስክርዎ ዘሎ እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብቦምባታት ብዙሕ ከተውሪ ተጀሚርካ ንህዝቢ ኣብ ጎኒ ሃገሩ ከም ዝኾነ ኢኻ ትገብሮ እቲ ቦምባታት ፅልዋ ኣለዎ ስማርት ቦምብስ ፕሮብለም ኣለዎ እዮም ዝብሉ ቦምባታትን ሚሳይላትካን ዕላሙ ክሃርም ይኽእል እዩ ማዕረቱ ተሃርሞ ዘለካ ግን ናይቶም ዜጋታት ሃገር ትዕኑ ስለ ዘለካ ትሕቲ ቅርፂ ትዕኑ ስለ ዘለካ ህዝቢ ትቐትል ስለ ዘለካ እቲ ህዝቢ ኣንጻርካ እዩ ዝኸውን ዋላ ነቲ መንግስቲ ናቱ ናፀለ ኣንጻርካ እዩ ዝኸውን ምሳኻ ክኾን ኣይደልን ስለዚ እቲ ፀገም ድማ እዚኣ እዩ በጂ እንታይ ይብሉ ናይ ሴኩሪቲ ሓለፍቲ ናይ ፖሊስ ሓለፍቲ ናይ ካልኦት ሓለፍቲ ንቐትል ኣለና እቲ ህዝቢ ንክላዓል እኮ እዩ እቲ ህዝቢ ናይ ኢራን ክላዓል ኢሎም coming out and saying get ready to take back your country. You can't do it when you have this police force amongst you who are sitting there with force and with guns who are going to shoot you if you protest. They're the ones who pile up the bodies in the streets of people when they want to just have a say in their government and they're upset they can't get any water or their currency is worthless. Who's the head of the besiege? He's dead. This is some great news. Azzedollah Badfar, he was killed over the last 2 days. This was confirmed by the Defense of Democracies, and it was also confirmed by the Israelis. They're not confirmed by the Iranians yet, but they don't like to admit this. Look for a big funeral in his response. What is their symbol? This goes to show you their symbol. These guys actually made their name and the human waves that used to run, just the men used to... ስለዚህ እቶም ክቐትልኹም ዝኽእሉ ሰላማዊ ሰልፊ እንድሕር ጌርኩም እቶም ክፃብቑን ዝኽእሉ ንቐትሎም ኣለና ቀቲልናዮም ኣለና ስለዚ ኣጆኹም ተንስኡ በጃኹም ተበገሱ እንተደየለ እቲ ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤልን ውግእ ኮንተዩ ክኸውን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፎክስ ኒውስ ናይ ፓኒክ ሞድ ኢኻ ትብሎ ነዚ በጃኹም ኢራናውያን ተንሲኹም ኣንጻር መንግስትኹም ተሰለፉ እንተደየለ እቲ ኩነታት ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ ይኸይድ ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ሰማይ ኮይንካ ቦምባን ሚሳይላት ካብ መርከብ ባሕርን ጌርካ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ይረአየ የለን ኪንኡ ዝሓለፈ ድማ ኢራን በይዛት ናይ ኣሜሪካ ምሕራብ ጥራይ ዘይኮነስ ወሽመጥ ሃርሙዝን ተቆጣባ ናይ ዓለምን ፓራላይዝ ጌራቶ ስለ ዘላ ወላ ሓንቲ ክሰርሕ ኣይከኣለን እቲ ዘሕዝን ክፋል ናይ ኣሜሪካ ዘይሰልጦ ምህላው ድማ ዝስምዑ Deadly strike on an Iranian school that killed at least 168 children and 14 teachers. Two sources briefed on the preliminary findings of an ongoing military investigation tell CNN the U.S. military accidentally hit the school. The sources say the mistake likely occurred because of outdated information about a nearby Iranian naval base. Joining us now, CNN State Department reporter Jennifer Hansler. Jennifer, I want to start with you. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መሲልኩም ኣብዚኻ ማለት ንክትገልፆውን ከቢድ እንዲ ዝሓበሬታ እዚ ትዝክሩ እንድሕሪ ኮይንኩም እታ ቀዳመይቲ መዓልቲ መጥቃዕቲ ዝተኻየደ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ቆልዑ ከም ዝሃረሙን ዳብል ታፕ ድማ እዩ ዝበሃል ሓንቲ ግዜ ዘይኮነስ ክልተ ግዜ እዮም ሃሪሞዎ ስለዚ እቲ ዝተሃረመ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ልዕሊ 160 ህፃናት ቆልዑ ከም ዝተቆተሉ ስለምንታይ ከዘጋጥሙ ሕጂ መፅናዕቲ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ስከረኺቡ ምክንያቱ እቲ ቤት ትምህርቲ እቲ ቅድሚ 10 ክንደይ ዓመት ወታደራዊ ማዓስከር ስለ ዝነበረ ዝብል ሓበሬታ ረኺቦም እንታይ ማለት እዩ እቲ ስለያዊ ሓበሬታ ተጠቂሞምሉ ዘለዉ ናይ ቅድሚ 14 ናይ 2013-14 ሓበሬታ ብኡ ተመርኪሶም እዮም ነቲ መጥቃዕቲ ገይሮሞ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ድማ ናይ ውርደት እዩ ናይ ውርደት ንሕና ዝረቐቐ ቴክኖሎጂ ኣለና ስለምንታይ ከዘጋጢሙ ምክንያቱ እቲ ስለያዊ ሓበሬታ ብኤአይ እዩ ኣናላይዝድ ኮይኑ ኩናት ናይ ኢራን ብኤአይ እዩ ዝውስኖ ዘሎ ይበሃል ነቲ ቀዳማይ መጥቃዕቲ ብምሉ ብኤአይ ዝተወሰነ ከም ዝነበረን ቅትለት ናይ ኸመኒ ናይቲ ኣያቶላ ኣለ ኸመኒ ናቱ እውን እንተኾነ ብኤአይ ኣናላይዝድ ኮይኑ ትውሳእቲ ሓበሬታ ኤአይ ዓብ ተራ ይፃወት ከም ዘሎ 234 ዓይነት ኤአይ ካምፓኒስ ይሳተፉ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ስለዚ እንታይና ንሰምዕ ዘለና ዘገርም ኩነታት ንርኢ ዘለና ቢሮክራሲ ስርሑ ዘይሰርሕ ትክክለኛ ሓበሬታ ከመሓላልፍ ዘይክእል ኪኑ ሓሊፉ ብናቶም ጉድለት ህፃናት መሳኪን ኣብዘይ ውዓሎ ኣብዘይ ቦትአን ኣትየን ኣብዘይ ምልከተም ኩናት ክንዲዚ ዓይነት ሞትን ህልቂትን ክወርድ ከሎ sources US military likely hit the school due to outdated intelligence ስለዚ expire ዝኾነ ስለያዊ ሓበሬታ ማለት እዩ CNN analysis missile debris claimed to be recovered from the school appears to be US made Tomahawk cruise missile ስለዚ ተዛረበ ናይ ኣሜሪካ Tomahawk missile cruise missile ከም ዝነበረን cannot confirm if fragments were from school or elsewhere ስለዚ እቲ ክሳብ ሕጂ ተረኺቡ ዘሎ ማለት እዩ ኣሜሪካ ኣብ ዓብይ ገበን ናይ ኩናት ኣትያ ከም ዘላ ግን ብርግፅ ዝሕተት ሰብ የለን ሓደ ክልተ ሰባት ካብ ስርሖም ይስገጉ ኾኑ ምናልባት እቲ ዝዓበየ ስጉምቲ ክወሃብ ዝኽእል ማለት እዩ እቲ ነገር ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወርድ ዘሎ ስቃይን መከራን ይኸይድ ኣሎ
لنكنه حنت زربا نيرا نزي سقايا زعبا سقاي كنزارب كلنا مخرج زحابت نيرا من مثلكم قالوا غدافي عشا غدافي تبحالسي ني إيراناويان مخرج كتبهم جميرة تايلاتهم the daughter of the slain Libyan leader Muammar Gaddafi has addressed the people of Iran قد محجون مخ إيران تايلالا negotiation with the wolves do not lead to salvation of the herd أباقعسي مس وخاريا انت negotiate كقبراوين كزاتها جميرا نتحنا تنايكون نتفاعتني سلازي they merely set the date for the next hunt سلازي اتم وخارو بسباقعكم ما خورو خلو زت سلام يكون زغبرو زلو زبل علم عالتيوم زقطر زلو غزيه يناو حلو منالبات سلازي تعمايم زو زلو she stated according to her the West assured her father that if he gave up on nuclear weapons and ballistic missile programs, the world would be open its doors to him. He believed it, made concessions, and NATO's bombs turned Libya into ruins. She urged Iranians not to make concessions to the enemy as they did not lead to peace, but to the destruction. زعبابا نبا نتزو نبرو ميسايلاتن نتناي نيكولار حلمتاتن ندحر قديف كايو عالم كله طبقة حق زكاة بغل مساحة خسر هاي لهم دحر غندي دما أبوها تقبلوه كل وقت هذا عغمناتو مسجدفو نيتو متيوم ببomباتات نوعوكتي لما ترى ذي كونسن ليبيا أبزنا حجي كتحاول كتوصل زي تخل تقاميت يوم ما سلزي الجوان ساعاتكم من هالبعد نيكولاركم قدفو قال قدفو انتبالغم ندحر العقد يكون ما خمسة قبر لكم خمسة قبر لكم ينازلوا زلوا كتفوهم ما يكونون مجمرة مسائلاتكم كم تقدفون نيكولاركم كم تقدفون دحر يدما حنت سلا زي بالكم سلا زريو متيوم بغالي لو كتفوهم سيتك بلاني لا تنقروا هلا قالوا إن معمر قدافي ناي ليبيا ما راح زنبرتيا that's a very interesting one زخنة كم دريو زلنا أتقداي كاب جزينا بجزي نتغير يقيد له مبار كم زكاب كونه موداتو دانتاي خونيو ندحر لك نسمع about a protracted war. We're now talking about a long war. And in this long war, the United States is going to be at a significant disadvantage. It's very important to understand that once Iran withstands the initial attacks and the war gets drawn out, Iran is in a much stronger position than the United States and Israel, because all Iran has to do to win this war is to survive and at the same time continue to inflict punishment on Israel, the United States, and its allies. Come to you with a long Professor John Mashaimer, the long and protracted war. نوحن ننوح قلصن زغل كويناتي خوني لا ننوح قلصن زغل كوينات دما نيرانيو advantage in America دما حدقايو سلمتاي America has too much to lose بزوع كسارتات كقاطماي درو أبقى داموت 14 معالتات راي واقع نايتو كوينات نا billions and billions نا I don't know 15 billion التي زنقر زلو غطري دعليو كونه خليهم زلو زلو so اتواقع exploded قبر زلو يزبال زلو قبل لي دما إيران نزو كوينات سي ولا بزقالة لما نقدر نخد قصلو يواصاي اتزخافة كفال دما نتنا إيران منقسي صبوق استراتيجي نتو كوينات نقوصلو مغنياتو هذا حجة كوينات immediately تطو دحريلو قلولاو كفتر سلازون كطباو قلولاو سلاد سعب بتقلولاو انتاي كقبر لهم ني نتسرعت بدهو كونو خلي سلازي كساب زرقاقات سرعات سيستماتو كساب زحدستو كوينات كلون يواصوي نامريكا قلطيفو كوينات تطو طيلو تقطبا ام نورمال كملا سلازغلي يواصاي سلازي كلتيوم عزيز قراچو علاماتات يزلو سلازي أمريكا نزو كينات زغلتي في دو كلها تدليا ما بحكم مش إيرانيين كتر لا الله دليتاتهم قبر لهم كلالو سلازي تسقم عبزيك في الدرج أمريكا نزو كينات زي إسرائيل كتحقو زيلاتياتو أمريكا بزوع كسيرهم للو دونالد ترامب سميت له عنوة تريد له نتهاجر بيزاتنا تخسيرها لا بحجرات عرب زنبرات أماننا تبديل لا نا أمريكا كسرتات ليستعزين وحي ني إسرائيل قم مخصب له كسابج ولا كسرتات له نتنياهو مخصب له by the way نتنياهو تكوينات ناتخايد خلو بزح سلطان ناب نفسه نامس أي غيد كم زلوا يزنكر باور جرابي قبر كم زلوا again كوينات نوعو نستراتيجيناتو وسانا نقداس نسلو زغنة سلازم تايب زلو زلو تمنا أمريكا تفلتوا كسارنا أمريكا كعبي نا أمريكا سعر الدماء كنا واحد ينبر زي الرفيو.
At least 150 US troops have been wounded in the war so far, and Iran has successfully strangled the global oil supply by striking ships in the Strait of Hormuz, burning the fuel that the rest of the world needs. They're now threatening to double the price of oil. So the US will have to decide how much money it's willing to lose to keep fighting this war. Thanks, Tyler. One of the most surreal things about this war is how ስለዚህ ኢራን ነዚ ኩናት እዚ ንሕና ኢና ንውስኖ ንክንደይ ክቕፅል እዩ ዋጋ ናይ ነዳዲ ከቢርኩም ከቢርና ትብሉ እንተለኹም just wait ክሳብ ዳብል ንገብረልኩም እዮም ዝብሉ ዘለዉ it's going to be very very difficult situation ክብድ ዝበለ ኩነታት እዩ ክኸውን ቀሊል ዘይኮነ ኩናት እዩ እዚ ኢራን ድማ we will make sure እቲ ኩናት ኣዝዩ ክኸብድ ከም ዝኽእል ፅቡቅ ጌርና ክንፈጥሮ ኢና ግዲ የብልኩምን ነዚ ኩናት ንኣሜሪካ maximum ስቃይ ንዓለምና እውን ዝዓብየ ስቃይ ከም ዝፈጥረላ ክንገብር ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ and anyway እቲ ኩነታት ምክትታል ዘድልየ እዩ ኣብዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንባዕሉ ሓውስ ዕሸል ስለ ዝኾነ እዚ ኩነታት ናበይ ክኸይድ እዩ ክብሉ ከለዉ ስምዖ ምስከ ኣብዚ ኸሪኡና እዮም They appear to be joking about how much they've destroyed. As we speak, though, Iran is blowing up ships and oil refineries across the region. So what's going on? Let's bring in someone who knows more about modern warfare than nearly anyone. The Trump administration is sort of saying that it's taken out of Iranian capacity. ሕጂ ኣብዚ ኣገዳሲ ኢንተርቪው ክንሰምዐና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ነገራት ዕንየ ሚሳይላት ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢራን ዶ ናይ ከምዚ ናይ ከምዚ ዕንየ እናበለ ነዊሕ ሊሳ ይነግር ኣሎ እንታይ ማለት እዩ to fire missiles and everything. Is that really true? Well, I think you've got to consider three things. One is having the ability to make missiles. The other one is having the missiles themselves. And the third one is being able to fire them. And I think it's true that in these airstrikes by America in Israel over the past 2 weeks, they've done significant damage to all three of those things. To the capacity to make missiles, to the stockpiles, and to the ability to get those launchers out there in the open and to fire them before you're detected and bombed by an American or Israeli plane above you. They've lost probably the Iranians half their launchers, so a huge loss for the Iranians, a significant numbers of missiles, probably in the thousands. However, it is still true, though, the Iranians are getting drones away, and we've seen that continuing to fire against the Gulf Arab states. I've seen videos of a drone hitting a building in Dubai in the last 24 hours. And it's also true that the Iranians are probably holding back some of their missiles. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ምናልባት ነቲ ድሮናትን ሚሳይላትን ናይ ኢራን ተሃርሞ ክትህሉ ትኽእል እያ መተኮሲ ዝኾኑ ሚሳይላት እውን እቲ ላውንቸርስ ዝበሃል እውን ተሃርሞ ትህሉ ትኽእል እያ ፋብሪካታት እውን ተሃርም ትህሉ ትኽእል እያ ብርግፅ ህረም እውን ኣሎ እንተኾነ ኢራን ስቲል ድሮናታን ሚሳይላታን ይሰርሕ ኣሎ ይሃርም ኣሎ ስለዚ ወላ እኳ ኣሜሪካ ዝገብርዎ ዘሎ እንተሎ ነቲ ኩናት ግን ጠጠው ከብሎ ወይ ክህድዎ ይከኣሉ መሊሱ እናበርትዐ ይኸይድ ኣሎ እተን ኮላተራል ዳሜጅ ወይ እውን ናይቲ ኩናት ግብረ መልሲ ወይ ናይቲ ኩናት ዋጋ ዝኸፍላ ዘሎ ሃገራት ከም በዓል ኢማራት ድማ መዓልታዊ ክረማ ንርኢ ኣለና ሓደ ካብቶም ብሓቂ ዓበይቲ ስትራክቸርስ ወይ ስካይ ስክሬፐርስ ናይ ዱባይ ሓዊ ከም ተራእየ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ ድማ ቅድሚ ቁርብ ትለይ ሰዓታት ድሪዮ ፀናሕኩ እቲ ፋይናንሻል ዲስትሪክት ዝበሃል ክሳብ 200 ክሳብ 300 ባንክታት ዝነበረ ቦታ ከም ዝተሃረመ ስለዚ ነተን ባንክታት ክወፃ ጀሚረን ኣለዋ ዝበላ ነተን ተረፋ ድማ ጠርኒፈን ንክኸዳ ዓብ ድፊት ክፈጥር ዝኽእል ስጉምቲ ወሲዶም ኣለዉ ስለዚ እቲ ዓውደ ኩናት ክረአ ከሎ መን ዝያዳ ይዕወተሉ ኣሎ መን ዝያዳ ይጥቀመሉ ኣሎ እንድሕር ኢኻ ኢራን ፅቡቅ ጌራ ንኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ነተን መሓዙት ናይ ኣሜሪካ ዝለዓለ ማክሲማም ቃንዛ ከም ዝስምዐን ትገብር ኣላ ዋጋ ናይ ነዳዲ ተመሊሱ ናብ $100 ልዕልዩን ክኸይድ ጀሚሩ ኣሎ ወላ እኳ ካብቲ ዝነበሮም መኻዚኖታት ካብቲ ዝነበሮም ኩሎም ሃገራት ንዑ ኣውፅኢና ነቲ ዕዳጋ ከነተሓዳድኦ ኢና እንተበሉ ምትህድዳ ኣብዩ እቲ ዕዳጋ ስለዚ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ፋሕ እናበለ ይኸይድ ኣሎ ሶ at the end of the day እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ክኸይድ ይኽእል እንታይ ከጋጥም ይኽእል ንግዜ ክንገጥፎ ኢና but the situation is very very tricky ከቢድ ዝኾነ ኩነታት እዩ ዝረአ ዘሎ and again ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢራን ዕላማናቶም ንኣሜሪካ ወታደራቶምን ካልኦምን ቀቲሎም ንክስዕርዎም ኣይኮነን ታይዳ እቲ ኩናት ክፃወርዎ ከምዘይክእሉ ጌርካ ብቁጠባ ይኹን ብካልእ መንገዲ ናይቲ ሃገር ነቲ ቃንዛ ናብ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ከተሰጋግሮ ኣለካ እቲ ቃንዛ ድማ ክፃወርዎ ከምዘይክእሉ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ነፈርቲ ይጠፍኣ ሰራዊት ስምብራት ናቱ ይዓቢ
ስለዚህ ብከምዚ መንገዲ ተኮይኑ እቲ ኩናት ዶናልድ ትራምፕ ኣነ ይስዕሮ ኣለኹ ኢሉ ንክዛረብ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ኣዝዩ ከቢድ እዩ you cannot convince ብከምዚ መንገዲ ነቲ ኩናት ይስዕሮ ኣለኹ ኢልካ ንኻልኦት ክትእምን ኣይትኽእልን ኢኻ and ኢራናውያን ድማ ኩሉ እዚ ቪድዮታት እዚ ሞራል ይነዖም እቲ ሰራዊት ነቲ ዝገብር ዘሎ this is a demonstration ዝኽተልዎ ዘሎ ስትራቴጂ ዝወዝዎ ዘሎ ስጉምቲ ውፅኢት የምፅእ ከም ዘሎን ንፀላእቲ የብክዮምን የዕብዶም ከም ዘሎን ይርኢ ኣለዉ ዋጋ ናይ ነዳዳ ዕዳጋ ይርእይዎ ኣለዉ ስለዚ all they need to do is stick there እታ ዘላቶም ክቕፅሉ ጥራይ ዘሎ ዋላ ብንእሽተይ ዋጋ ይኹን ክቕፅሉ ጥራይ ደሎ ምክንያቱ እቲ ስትራቴጂ ናቶም ይሰርሕ ኣሎ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ፀቕጢ ናቱ ፕሬሽር ናቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ንዓበይ ይኸይድ ኣሎ ንክንደይ ክፅመመ እዩ ንክንደይ ፅዒርዎ ክኸይድ እዩ ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ እንታይ ኢራን they have to stick ትራይ ክቕፅልዎ እዩ ዘሎ ፍሉይ ነገር ምግባር እውን የድልዮም ፍሉይ ሚሳይላት ምትኳስ እውን የድልዮም just እቲ ፕሬሽር ዘሎ ክቕፅልዎ ኣሎ ተዘይ ንዕረኸም ቀፂሉ ዶናልድ ትራምፕ ኣማራፂ ክህልዎ ኣይኮነን he has to find the solution እቲ መፍትሒ ክደልሎ እቲ መፍትሒ ድማ ኢራናውያን ዝደልይዎ ይከውን ምክንያቱ ኣብ ኩናት እንድሕሪ ሕምማካ ኣሎ ወይ ኩናት ይከብደካ እንተሎ ንስኻ ኢኻ ሕድገታት ክትገብር ዘለካ ስለዚ ሕድገታት ክትገብር ንስኻ ኢኻ እቲ ኩነታት ድማ ኢራናውያን ምናልባት ኩሉ ዝደልይዎ ከይረኽቡ ክእሉ እዮም ግን ኣብቲ ጣውላ ድሌታቶም ናይ ምርካብ ተኽእሎ ዝለዓለ ክኸውን መጠን እቲ ኩናት እናተናውሐ ዝኸደ መጠኑ እቲ ቃንዛ ድማ ንኣሜሪካ እናኸበደ እንድሕሪ ከይዱ ማለት እዩ so this is a very interesting time to watch interesting time to live ይበሃል interesting ክብል ከለኹ ፅቡቅ ግዜ ንክትነብር ይብል ኣለኹ ዘገርም ነገር እዩ ሓደጋ ዘለዎ ብዙሕ ሓደጋታት ኣብ ዙርያ ናይ ዓለምና ንርኢ ኣለና ብዓብዪ እትሪእዎ ዘለኹም ዝቃፀል ዘሎ ብከለ ናይ ዓለምና ንምንታይ ይጋደል ከም ዘሎ ኢና ኢኻ ትርኢ እቲ ኤንቫይሮንመንታል ኢሹስ ዝበሃል ግን ኣብ ኩናት ኣሜሪካ ስለ ዘላ who cares about the environment እዩ ዝኸውን ዘሎ እቲ ጉዳይ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ድማ እቲ ኩነታት እናከፈ እናረሰነ እናተበላሸወ ዝኸይድ ዘሎ ንርኢ ኣለና ወልሲ ንክንደይ ግዜ ክቕፅል እዩ ማእስ እዩ እንታይ መዕለበ ክረክብ እዩ ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ this is a very very historic time ኢራን ዝኣክል ንኣሜሪካ ብከምዚ መልክዕ ክምክታ ብከምዚ መልክዕ ንኣሜሪካን ንመሻርክታን ክዕኑ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ነቲ ነገራት ተንብቦ እንተለኻ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ንሕና ድማ ነቲ ኩነታት ናራና ዘድሊ ዝበልና ናባኹም ከነብሎ ክንፍትን ኢና ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ብሓናፂ መንገዲ ግደፉ እናበልና ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲ ኢና ነዛ ቪድዮ ብዚ ክንውዲ ኢና ንቁጠባ ዓለም ዝምልከት ድማ ኣብ ካልእ ቪድዮ ብዝያዳ ክንበኩም ክንፍትን ኢና ኣብዚ ክንዛዝም ኢና